Prvo hoću da se izvinim narodu Rumunije, jer se na portalu Informer pojavljivali naslovi kako Rumuni dolaze da kradu u Beogradu 15. marta. Ja sam vidio da se ovim povodom oglasila i rumunska ambasada i zatražila zvanično izvinjenje. Ne znam da li su ga dobili. Zato im se ja izvinjavam u ime svih nas. Ali nije to glavna vijest ovog videa. Znate da se odavno u javnosti pojavljuju informacije kako evropska tužiteljka, gospođa Laura Kovesi, dolazi u Srbiju. Kada su se te informacije počele pojavljivati prije mjesec, ja sam istražio o tome. I tada sam pronašao da ona nema ovlaštenja van Evropske unije. Međutim, kako sada vidim, na portalu Nova RS naslov, citiram, Laura Kovesi potvrdila i za RTS da vodi istragu o nenamenskom trošenju novca iz EU fondova u slučaju železničke stanice. Završen citat. Gospođa Laura Kovesi inače nema ovlasti van Evropske unije, osim ako sredstva koja je donirala ili nekim putem poslala Evropska unija Srbiji i od toga renovirana željeznička stanica u Novom Sadu i tada ona ima ovlašćenja. I kako se pojavila, kako glasi ona poslovica što se ovih dana pojavila? Nekome se smeši Laura Kovesi.